Ainibal, temero kawo tan kawai betes opte kahualtique. Aibal temero ka mulante ya kawai tes opte kahualtique. O te awo tanuk. Yashnop sahatas toholte kahualtique. Aibal la pasochte. Mashak ankash opohatsok de yan ansuiniketike. Mashak aniste kopetike. Yakamaka bah tamantia na, tamantia cuarto. Hawo tanuk yashk opohatsok tika hualtike. Ukoy al Dios te mahicha pasoje. Te me mau que ya me scan capaz. Ay gutias mohat bael tamante wits o tamante hamaltik. May machas ko pohatsok. Hanas kawaite ya. Shkayohin te tutumutetike. Ite ayat Yakak oponte kahualtique. Yabakana. Hichla yakta no pelte maestro kuntik te Jesús. Te Jesús te snichan Dios. Te janish Dios y vuelta. Kalash koposuk dan siwiniketike yash kothun tiempo ti yash lokba estukel. Yash bah tabantiwitz. Stukel te allá. Yashkoposok te Diose. Yas pas un retiro. Yo tanukte yash nopsachtas tohol testate. Tamate Salmos 42. 1 y altea. Hich te binutulistas ton. Tas legel yuchha te chih. Hichias lejate chulel Dios kuun. Chide salmista. Te estás ton yas leyuchate chiheyun takin yotan. Yotan no que yuchiste jae hayun yas te jae. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, Dios el alma mía. Te me merca mulan, te scopte cajualtique. Ay la caite jun hermana la yal, hermano con la shach de mensaje de radio. Yahutzan ba. Yahkechans pasel te katele yah mahli yashlachtes op te kahualtique. Habine hate much hay necesidad yun te yota nukshan yas yaibetes op te Dios yune. Ashante hate yabaka mulanta lektes op te kahualtique. De Salmos 42, 12 y altea. Aita quintilia ya ite chulel. Tas tohol Dios. Hate kushul Diose. Y ya la ya ita quintil eukte chulel. Haini ha señakop. Hate macha jun ans o te jun winik jun kerem jun achish o jun alal. Temer ya smulan ya yeltes kop te kahualdike y mahaun ya smulan sospisi yotan sospisi chulel ya smulan te kop te kahualdike.
Aita quintille y aite chulel, tas tojol Dios, te kushul Diose. Vino re hasta el tecan va, tas tojol de Diose. Hermanos, te jay ahí esta mantia naik, te ya el mensaje ini. Jawo tanukbal te ya kakopon ta directo de Jesús. Jawo tanukbal te mero tek el anti kakopon te kahualtike. De repente ma wahich capaz kalal lek ayat kalal may kushka wai kalal may ka wokol. Como haya wel no gelachut contento ayat ayatakin hayut mabagale te kahualtike. Pero kala ayata chamel hay un problema ta tohol. Jawo tanuk yaskolta yat te kahualtike. Hay un vuelta bojonta una invitación. No ostijbel te carro pero ayantik mololab. Y mero coge el te veje, te carretera y mero coge el bajel. Calabaca el freno te carro mala sac freno. Ta animal te carro mai vinora chuta comer. Mashuta comer te carro entonces hayan malbel bin ora o banti wan ya skot pisco el da kuek inal. Mero kot antiguk ti estal te kahualti que ya estás com te carro Ay witi mas lajot koti como joeb ocho mogotuate un carro puro keremetik. Te keremetik abunik. Pero Hanash abunik. Malas caí te me yalbex vigil te kahualtike. Hay besitos hermanos y amigos. Hanash agunatiun te hay bikushka guaye, pero ma bajaka wabuta y bes vigil te kahualtike. Ma bajich capaz te bite aún te Bartimeo te tzosit o te masit te Bartimeo aún la yal snichan David kushul tayawo. Como diun te yantike chaban shiskoblal. Pero ni haglas coms bala yal snichan David kushul tayawo. Hayun, hay salmista ini han yalbel te ais wokola te yaxlebel te kahualtik como las caltik y de repente ma vaya atletik kahualtik kalalek ayotik. Salmos 42:3 Jahwel kohem te yalexit jujunk akal akabal. Te kalahich ya yalbonix pisil ora banti aite Dios abune te chique. Jaini hayalbel te salmista te ais wokol te la siba yini. Yunish ay bayes wokol yo ay bikusha yai hayun yo tanukti ashtal te kahualtike yashkolta odiun. Hayun yalashhalbot yun te atsuminikitke banti aite Dios abune. ¿Dónde está tu Dios? Anjidach uno kahualdika wale shima kobla. Mascolte yate Dios abune shite ansuinikitke laban vela. Pero descopca kahualdikta mandi Salmos 42 de verso 4, Hayahna tiklan ini, sugyastal melo tan yun, ha divinutil
la hokin bajel tsobolik so la kiktiklan bajel tas na Dios tas cuenta auyo yutil kinal yayayik sok albeyelbo kol Dios te pueblo te yakta spaselkin. En vez de que yashnami hat bajel tas tohol Dios kalaya wokol yaskan yashnop tas tohol Dios. La metas tohol Dios bantiyash bahat. Ay la machas chebah yotan yun ta iswokole mahichuk yaskan. Yaskan jan ha yashnop tsahotik tas tohol Dios a kala ay bayel wokoltik. Ay bitiyash taki hawotan kohemta skwenta te anka waites kob Diose. Te maya ta wokole, te maya ta chamel hayakadiya ilhay mensaje ini. La metas tohol Dios. Abunan metas tohol Dios. Halbe ya desbihil te kahwal tike kayohinan kahwal kol tayawon shiatme. Hayun te salmista las nopshan. Binyun yashlaha wib chulel. Sokte ayata melotan. Aka mesmuk ulinawo tante Diose, yun yato kalbeshan yutil skoblal te kolta guane sokte Dios kune, chite Salmos 42:5. ¿Por qué te abates, alma mía? Biyun chulel, tiash laja wipe, biyun te chpeket kinal kawai chulel. Yashkopo sok te chulele. Hay bajicha pasos hermanos de Hanishka Juka Batacope. Mawai kicha pasos te kawala bihil. Biun hicha tukini bila hukoltiki. Mamaka kawal beyantik, mamaka koponyantik Hanishka koponava. Ka koponta chulele kawal chulel biun chitemero ayatamelo tane. Biun te chulel te yakta speka wipe yumba mama chuneti de kahwaltike. Binyun yaslaha wip chulel shi. Sokte ayata melotan chulel biyuna, ¿por qué alma mía? Y te turbas dentro de mí, ¿por qué binyun? Yumba mabaka wilte ay Dios kun dikte mukul Diose. Yumba mabaka wilte kahwal dikte lekyotan stukele. Yumba mashkota wotante Dios yas hakbat kal yashkopohat. Yumba mana te Diose, yaskolta yatstuka te Diose, hanas latas tohol, la opohantas tohol akabata entregatas kapte kahwaldike. Agasmukulina wotante Diose, yunyato kalbeshan yutzilsk oblal te kolta iguane, sukte Dios kune. Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Salvación mía y Dios mío. Ha kolta iguanes kunte Diose. Ha Dios kun stukel mantiyañash bohon. Amigos, hermanos de este el mensaje ini. Kala aya wokolik. Mama aisham binka pasik. Mama toholsh awetat yunsk ushulte bin aita tohole. Mas ilinat yuntas tohol te yantike. Jale queja na batalum. Calve albeyate kahualtike, cascolta yate kahualtike. Bin necesidad un. Hay tiempo ini. Hay tiempo el yakatayay hay mensaje ini. No patawotan bin necesidad aún. Bin ategak ambete kahualtike. Cambia. Queja navata lum. Das cambeyel te kahualtike. Te me mala yabat ahora,
tas tiempo le yabat. Y te me yuchmala yabat ahe. Yun mashtun aún ya Camila basok. Hay un mala yabat. Y te me la yabate. Halbe yaboko yal Dios yun. Masha melisha wotan. Mash ok atish. Ma batohol ok el. Ma batohol nastiash ok atanesh ok atinashi. Halek ok antas tohol te Diose. Ma tohol awuk. Hash awun natas tohol te Diose. Hash awauta y bes bihil te Dios awun, Halbe ya te achulel, sok te abak etale halbe ya yakopuntik kahualtik. Yakopuntik te Dios kuntik e llame escolta yotik. Aunque yakopon va Dios, te jone. Pero te mejat mashakan, mas yala wotante, chunel te Dios, Maigwiesh loka. Jalekte, ya kopon Dios te jate, y ya kopon Dios la tojo leuk. La para no bínate necesidad de abune, la bacanais binka cambete cajualtique, cambetic abe, te Dios ellas jagbotique optique. Opojantas tohol te Dios e mashiwat. Abunantas tohol te kahualtike. Hichbid de chich te takin yo tantas lehel te jae. Hichale te kahualtike. Y anda vuelta.